al ahlu sunna wal jamaa. Sünnetke ergeşken, sünneti bekem karmagan, Peygamberimiz Aleyhisselam barda Peygamberimizga erişip, Peygamberimiz Aleyhisselam ötkenden keyin Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sahabalarına erişip, sahabalar ötkenden keyin tabiinler ötkenden keyin ki kıskası alımlarga zincir katarı birine biri erişip gelgen insanlar. Tatlı aytkanda aldıntılardan tutunga jolda. Bирок Tileke karşı azırkı uçurda 73 firqa emas, andan köprek firqaga bölünüp kettik. Bir ayıldak iki moldanın sözü birbirine dal kelbey. Bunday uçurlardan misallarını sizlerge öte köp aytıp boğaçım. Dağın bir neçe salıştırmalı türdü. İki taraftan dalillerini. Bizim eski alımlar, eski moldalar emne deydiler. Azırkı canı çıkan Vahabizm, Hizbutlar, salaflar emne değil, emne fatva verdi. Kimisi kaysınızının bergen fatvası dinge dal kelet, kaysınızının bergen fatvası dinge dal kelbeydi. Oşular jönünde bir neçe nerseler aytsam, azırkı bir buzuku firkalar var. Uşunday bir buzuku firkalar var. Özlörünce şariat amallarını oy fikri menen, akılı menen jokka çıkargan firkalar var. Eğer jaşlar, kulağınızlar kaldın sırga. Siz jürgön medresede azır biz aytıp atkan nerselerden bir neçe nerseni aytam. Oşol nerselerden birisi olsa nauzubillah al medreseden çıkıp ketiniz. Al jerde sizge atasaltуу dindi үйrөtпөйт. Al jerde sizge Hanafi mazhabını үйrөtпөйт. Alar özlörünce Hanafimin deşi mümkün. Bирок Hanafi emas salafizm. Alar kaysylar? Men bir ile daliller, bir neçe dalillerini aytayım. Alardan birisi medreseler Kırgızstanda köp bul medreseler. Kanday medrese? Medresede sakal koydurbagan medrese. Sakal koydurbaydı. Sakal koysan uyup uruşat. Savremenlik ki, kastımşım ki, gaustuk ki, sakal koyba dedi. Bирок sakal koyu emneler? Sakal koyu bu sunna-i muakkada. Sunna-i muakkada vacipke jakın sünnet, jönököy sünnet emas. Vacipke jakın sünnet bu sakal koyu. Vacipke jakın sünnet degeni eğer anı tark kılsan, anı taşlasan çoğun günökör bulasın degen söz. Günösü çoğun. Emi oşol sakal koyunu alar jönököyle bir akıllı menen kiçine bir sözü menen gana jokka çıkarıp koyacak. Ne deyip? Alar aytar. Biz deyip davat kılganda bu Amerika'ya barıp davat kılabız. Oşolordun kiyimini kiyemiz. Oşolor kiygen kiyimini kiyemiz dağın. Anan sakaldı dağın jok kılıp durup. Oşolor okşop. Oşolor kanday jaşasa şonday jaşayız dağın barıp. Sekin korkutmastan, ürkütmesden barıp alarımız davat kılabız deyip. Özlörünçe şonday akıl menen şariatın bir amalını jokka çıkarıştalarçı. Men alarga aytarım. Kop, sen Amerika'ga barıp davat kılat ekensin. Amerika'dalardı dinge çakırat ekensin. Sen emnege çakırasın Amerikalıklardı. Sen özü şariatın bir amalını, Peygamber Aleyhisselam'ın bir sünnetini atkar baytasın, adan sen alardı kimge çakırasın, nige kısıttırasın sen alardı. Şariatta şunday nesi var? Kulağınızda altın sırga. Bir amaldı bir insan, bir amaldı bir farz amalını kılbasa, al insan kafir bolboydu. Misalı bir adam namaz okuyalbaydı. O namaz okuyalbaganı namazdı jengil sanap, namazdı pas sanagan üçün emes. Al nafsi halosunu başkaralbagan üçün. Je turalbagan üçün. Je başka bir sebeplerle namazını okuyalbaydı. Je bir insan bir amalı aram işti kılıp koytan, al aram işti kılganı nafsi halosunu der. Al jerde bayağı aramdı adal degen üçün emes. Al insandı kafir demeyiz biz. Ova tura, albatta çoğun günökör bulup, bирок kafir emes. Bирок bir insan var, al insan namaz okuyay koysa bola öğret degen bolsa, nauzubillah, aga küfürden korkunucu. Biraz tınçırak oturaylı, suranı sizlerden sözü bölüp aytasın. Bu namazdı okuyay koysa bola öğret dese, nauzubillah, anıtıcı. Kuday saklasın. Emin, Cenab-ı insan var, bayağı bozuk akidadan medresedekiler, medreseler. Allah aytar,
Жөн эле nafsi каалоо үчүн сакал койбой койсо мейли дейли. Ол nafsi каалоо үчүн койбойт. Эми туура күнөкөр болушу болот сакал койбогон үчүн, сүннөт таштаган үчүн. Бирок ал жадагындай коркунучтуу эмес. Күфрдүн коркунучу же башка бир коркунучу жок анда. Эмне үчүн? Себеп анын сакал койбогон себеби мисалы бизде элде көп бирөөсүн сакал койбойбуз эмне үчүн? Аялыбызга жакпайт да, кычтырат башка болот депчи. Экинчибиз сакал койбойбуз, эми өзүбүзгө жакпайт, өзүбүз тырмагын кычтырыпчы. Эми булардыкы бир nafsi каалоо, Кудай кааласа кечириши мүмкүн. А бирок ал бузук акыйдадагы медреселер бар. Сакал койсо койбосо боло берет деп, даже бир шариаттын бир амалыны жокко чыгарып берет да аларчы. Эми сен сакал койбой койсо боло берет десең, сакал койбой коюш үчүн Америкага дават кылыш үчүн сакал койбой койсо боло берет десең, анда жанагы адамдардын айткан сөзү дагы туура экен да. Кандай сөз? Элибизде сөз барбы? Главный могул жер даш таза болсо болду, намаз окубай койсо боло берет депчи. Ал деле акыл менен шариаттын бир амалын жокко чыгартат. Сен деле акыл менен шариаттын бир амалын жокко чыгартасың. Андай эмес. Шариатка келгенде акылыңды токтот. Акылыңды иштетпе. Шариат эмнени буйруду? Ошону кыл. Шариат эмнеден кайтарды? Ошондон тыйыл. Анда эгерде америкалыктардын кийимини кийип, америкалыктарды дават кылам десең, ошон үчүн сакал койбош керек болгон болсо, анда бир жолу майка төсө менен чыгып алган. Аялыңды майка менен, немелер менен, майкалар менен, же болбосо түрселер менен ошо аялың ям жүрөт, алдаган аялдарга барып дават кыла берсең андачы. Себеп дават кылдат да. Жок андай эмес. Аларды динге чакырыш үчүн өзүң динсиз болбо. Аларды динге чакырыш үчүн өзүң Пайгамбар алейхисалам бир сүннөтүн таштаба. Аларды динге чакырыш үчүн өзүң бир амалды ташташың кереги жок ал нерсе. Бул сакал сундай муаккада. Жиштер ал нерсе. Андай сөз. Же болбосо экинчи бир нерсе, медреседе окугандар ушул нерсе болсо, ал медресени тезинен качыңыз. Экинчи нерсе эмне? Экинчи нерсе, кээ-бир медреселер бар, кээ-бир ушул медресеси малдар бар, же медресе десек деле боло берет. Аял эркекти аралаштырып берген учурлар болуп калат. Көрүп атабыз? Аял киши оронсо болду, эркек киши кийимини кийсе болду, аралашып кетсе боло берет. Дагы алар айтат. Не дейт? Биз дейт балдарды ушундай тарбия кылабыз, аялды көргөндө шахваты келбей турган кылып тарбия кылабыз дейт. Биз балдарды ушундай тарбия кылабыз, аялга кызыкпай турган кылып тарбия кылабыз дейт. Акмак, анда эгер шахваты келсе, анан кийин арам болсо, анда Пайгамбар алейхисалам эмне үчүн тыйды? Пайгамбар алейхисаламдын аялдары эмне үчүн тыйды? Алардын эркекти көргөндө шахваты келе берет. Мисалы мен бир хадис айтайынчы. Bir gün Peygamber Aleyhisselam'ın үйüne iki köz sokur bulgan bir sahaba geldi. Sahaba kelip otat degen kabar jetti. Peygamber Aleyhisselam ayallarına aytты. Pardanın arkasına ötkül dedi. Pardanın arkasına öt dedi. Ayalların birisi aytты. Ya Resulallah, kelip atkan sahabanın iki köz sokur mu dedi. Közü körbeydi o dedi. Ne üçün pardaga yaşınışımız gerek? Anda Peygamber Aleyhisselam aytты. Silerdin közüңөр sokur emes bu dedi. Ol Peygamber Aleyhisselam'ın ayalı hiç kaçan Peygamberimizden başkasına şahvat gelişi mümkün emas. Emne üçün afzolunnas insanlardan en afzeli olgun rahmeten lil alamin alamga rahmet bolgon Peygamber alam jaralışına sebep bolgon Peygamber Aleyhisselam anın canında anı menen töşökö bir jata var. Onun başka adamga şahvat gelişi mümkün emas. Bирок ошону менен кошо шариат эмне экен? Шахват келсе бу анан кийин ayal erkekin ortasında distansiya olsun demeydi. Şahvat kese anan aralık olsun demeydi. Şahvatın kilevi cihiştir annesi. Oşentip özlerine bir amal, aram bolgon amaldı, özlerine yol tavup alıp atıştı. Şahvat kebese boldu, tiyak tiginde bunday. Cihiştir anneselerde. Medreselerge barganda dagın, oşol moldalarga dagın, oşol ilimdilerge dagın. Bizim oşol başçılarımız, ilim jatındagı başçılarımızga oşop көрүнгөн insanlarga, alımlarga dagın kulaklarını altın sırga eskertүү деп düşünseniz, eskertүү деп düşündünüz. Kulaktandırуу деп düşünseniz, kulaktandırуу, kalasanız menden bir kengeş деп düşündünüz. Cihiştir ayalдар medresesine barın. Cihiştir ayalдар medresesine barın, alarga diplom verin. Ayaldarga diplomdu ayalдар bersin.
Erkeklerge diplomdu erkekler versin. Antip aralashtirip koybo. Şariattın bir amalını çokka çıkarıp koybo özüň akılın menen. Sebep köp учурларда көрөбүz. Kançalagan kızlardı bir restoranga toplop alıp, kançalagan moldalar toplop altıp, al жерге uşul moldalar kerek bolsa körüşüp da, başka kılıp da, al жерде diplom bergen uşullardı. Nauzubillah. Şariattın parda amalı ayakta kaldı. Sen ilimliyim dep durup, şariattın bir amalını çokka çıkarsan, köz zınası, kulak zınası, o zınası degen nerseni, oy zınası degen nerseni sen köngül burbasan, anda jalp berin, kayaka köngül burat. Koyup bir internet çalalar, internet jelelerinde şu nerse. Kançalagan 200-100 kızlardı bir restoranga top bolatagın erkek moldaları çakırıp alıp alarga diplom berет. Jeyiştir alamalılar. Jeyiştir al nerseni şariattı. Şariatка sen amal kılbasan kim amal kılat ana? Sen din başında turup ellerdi jakşılıkka çakıra turgan sen şariatka bir amal kılbasan, aramga köngül burbasan kim burat anda? Jalp el kayaka köngül burat anda? Anda jalp eldin zınasına sen kapı bolbo. Sen oşondoy orongondor menen körüşüp uçurashıp жүрөсүң, алар менен сүйлөшүп жүрөсүң, алардын ортосунда Пайгамбар алейхисалам кылган парда, Пайгамбар алейхисалам аялдары колдонгон парда болбосо, анда sen elge kantip şariatты, kantip Пайгамбар алейхисалам сүннөтүн жеткизесиң. Kantip özüңү din hadisимин деп жүрөсүң andачы. Ошондуктан biraz ehtiyat кылайлы. Eger siz же sizdin балаңыз ушул эки сыпатты айттым азыр. Ошол эки сыпаттагы bir медреседе болсо ал жерден карсын тез. Şariatta ушундай bir чоң амалдарды жокко чыгарган, андай бузук акыйдалардан кайтсын. Üçüncü bir firkalar var, üçüncü bir medreseler var. Bizdin